Java masikubulise sikwamkele umculo wakho uchukumisa ngeyona ndlela yaye uyawunwabisa amanxila omculo eqongweni uyenza njani lonto? Qale ngibingelele sanibonani. Ngathini ngasho ukuthi isipho enginaso engisiphiwe nami so ngeke ngikwazi ukuchaza ukuthi into engiyenza kanjani. Yeah. Kunyaka opheleyo ushicilele i-DVD ethi Inkanyezi. Ungakusichazela ebanzi ngelicwecwe lakho litsha nenjongo zakho ngalo? Igama la Inkanyezi sirekhode e-State Theatre ngawu-December. Inengoma ezu-5 kuye Madibusing uyena indoda enjani ne-Sleepover. Engakusho nje ukuthi the reason why siyenze ngale ndlela because besifuna ukubonisa abantu that never get to attend ama-show esiwenzayo live ukuthi kwenzakalani when you do these live shows, kuba kanjani umoya uba kanjani, the mood, the feeling, the vibe. So nje besithi sibabonisa ukuthi hayi this is what you're missing out most of the time. Nabanye abathanda ukufika but uthola ukuthi abafinyeleli. Nanokuyi-challenge as an artist to I always try and do izinto ezihlukile ezintsha every time I have to put out music. Angizwani nokwenza into eyodwa ngendlela eyodwa ngaso sonke isikhathi. So isona zathi engasisho ukuthi izona izathu lezi senza ukuthi senze le EP. Yeah. Uyena ingoma emnandi kakhulu nethetha ngobukhulu bukaMdali. Intoni ekwenze uba ubhalele ngoma? Into enza ukuthi ngibhale ngoma is because isikhathini esiningi unokuthola abantu bekutshela ukuthi ngeke ube this, ngeke ube that, ngeke uphumelele, kuzokwenzeka ukuthi ngawe, you understand, but iqiniso ukuthi uyedwa umuntu owaziyo ukuthi kuzonzakalani ngempilo zethu uyena lo sidalile, uNkulunkulu kuphela. So ingoma nje ekubonisa ukuthi ungahamba ulalela abantu ukuthi bathini ama predictions abanawo ngempilo yakho noma ngekusasa lakho, uyedwa umuntu owazi lo. iMadibuseng nekuyingoma ekucwecwe lakho Inkanyezi. Uthathe isigqibo sento yobana ngaba unike imbeko okanye uhloniphe iTrompies kunye neqala lomculo elingasekhoyo uLebu Mathosa. Intoni ekwenze uba ufikelele kweso sigqibo sokuba uhloniphe la maqala? Ngoba umusic engikhule ngawo mina iTrompies ngikhule ngilalela kakhulu. So nje le ngoma iMadibuseng ngathanda ne-message, but back then mangilalela it was just for fun, for vibes. uMadibuseng but ngithe mangikhula ngayibona lento ababekhuluma ngayo me going through it sengihlangana nabo uMadibuseng. Back then ngangitsho ukuthi bayeculela nje kanti into ekhona ngempela. So manje ngoba sengiyayibona and then I said let me take it back to Madibuseng because that's the only way I could explain i-behavior yalo muntu ongazazi ukuthi ufunani. Okay. Yeah. U-2018 ibingunyaka omhle nomkhulu kakhulu kuwe ngoba uye wakhupha amacwecwe amabini, Umphako noMqhele. Futhi akwaphelela apho wawina newonga le-BET. Ingaba lonto leyo ithetha ukuthini kuwe, iyakunika nesigqibo sento yobana ngaba ubuyisela kubalandeli bakho kulo nyaka? 2018 kwawunyaka omkhulu impela. That's why namanje senza i-tour whereby we're going to be performing zona lezo ngoma lezi sazikhipha 2018. So mase 2018 tour, I want people to understand ukuthi that means ingoma engizozicula that night ingoma engayirelease ngo-2018 from lama project okhuluma ngawo. So njengoba senze 2018 suka ku-2016. So abantu bangafiki lapha babe confused, umuntu acela ingoma ephume last week omunye acela ingoma ya 2016, cha kuzobe cula ingoma za 2018. That's why sibiza ngo-2018 tour. But kwaba unyaka omkhulu kakhulu kimi. Winning i-BET whereby ngavotelwa abantu. Ngiyabonga kakhulu abantu bangivotela, ngabuya nayo indondo, wajabula nje isizwe wonke umuntu wajabula. So kuyangibonisa ukuthi abantu they always support into engiyenzayo. So mawucabanga 2018 into yanini till manje basasupport namanje, they still appreciate and respect lento esiyenzayo. So nathi kuyasikhuthaza lokho because as an artist uyajabula nawo mawukhuluma kube nabantu abazolalela lento esho. Java, inkosi kakhulu bhuti, siyabulela ngexesha lakho. Ngiyabonga kakhulu. Sibambe ngaso sibini nguSjava ke lowo neyimvumi yeli ephuma izandla.